Bueno, Calafell ya está siendo un sitio importante a nivel España del Ultimate, porque no solamente se organiza por primera vez uno europeo en España, en Calafell, sino también desde hace ya 3 años se organiza un torneo que es el Calafell Arena, que en el mes de mayo lo organiza el equipo de Barcelona que se llama Peixets, y ya Calafell ya es un punto importante en el mapa del Ultimate español. Y este torneo a nivel de instalaciones está perfecto, o sea, no tiene que envidiar nada al torneo de Rimini. From Berlin, Germany. Everything very fine here. The organization is fine, the parties afterwards are fine, everything is okay. We're from Great Britain. Oh yeah, it's been fantastic. I mean, it's what's not to like is, you know, this is obviously very different for me because I'm actually from Scotland, but all of us in Britain are suffering because of the heat, but loving every minute of it. It's brilliant. Love the place. I'm from Russia, and I like being here a lot, and we are playing finals in like an hour in the women's division, so wish us good luck. We enjoy being here in Spain, this very beautiful beach. It's an amazing place to play ultimate frisbee, and just thank you for having us here. I'm from Turkey. We really liked it. The sea and the sun, all of the atmosphere is quite really nice for us to be here as well, and we're really welcomed by you guys from Calafell. Estoy de Alemania. La organización está increíble, todo está organizado, tenemos fiestas, música, los hoteles, apartamentos, todo muy bien organizado y fiestas increíbles, sí. But I live in London, in the UK. It's been fantastic. It's one of the best run tournaments I've ever been to. Calafell, do you like? Very nice, yeah. I think we'd probably come back for a holiday. Hola, muy buenas. Ha sido fantástico estos días, increíbles. Hemos tenido un tiempo maravilloso. El público también ha estado muy bien en Calafell, las personas de aquí. Ha sido increíble la experiencia. Me ha gustado muchísimo estar con todos. Vengo desde Canarias para participar en este torneo. Soy uno más de la selección española, que venimos de todos los lugares. I un petó a tots els catalans que nos han acollit molt bé i moltes gràcies per tot. Wir haben ein wunderbares Turnier gesehen in einer wunderbaren Umgebung. Die Strände von Calafell sind perfekt für eine solche Veranstaltung. Die European Championships of Beach Ultimate waren sehr erfolgreich hier. Ein ganz hohes Spielniveau in einer perfekten Organisation. Die Organisatoren vom Organisationskomitee Juan Carlos Membrea haben das ganz hervorragend vorbereitet. Und wir sind stolz, ein Teil von dieser Veranstaltung gewesen zu sein, die die größte im Beach Ultimate bisher überhaupt gewesen ist. Und das macht natürlich ganz große Hoffnung, dass wir bald wieder in Spanien zurück sein können für ein tolles Turnier. Estamos ya a punto de ver las finales. Ya se está acabando el torneo después de 4 días. La verdad es que ha sido complicado hacerlo todo y que todo funcionara. Sí, lo que decías antes. Yo también he recibido muchos comentarios positivos sobre todos los equipos y todos los jugadores. Les ha gustado bastante. Incluso nos comentan que parece que el listón está un poquito alto para los próximos que quieran organizar algún tipo europeo o mundial de esas características. La verdad es que hemos hecho un gran esfuerzo, sobre todo el equipo de los organizadores, que hemos sido José, un chico de Quijotes, Ruth, Luis y yo, que somos jugadores de equipo de Barcelona, y también Albert y Josep, que han sido los estandartes del ayuntamiento, que son los que nos han dado todo el apoyo para poder realizarlo. Ha sido una tarea muy ardua, muy compleja. Bueno, la verdad que era todo un reto porque organizar algo tan grande, llevo muchos años organizando torneos, pero de 200, 300 personas, pero algo así era, bueno, todo un reto y yo creo que por ahora lo hemos conseguido y estamos muy satisfechos, la verdad. Jo tinc un apartament aquí al Platja de Calafell i la meva filla és jugadora d'Ultimate de l'equip Peixets de Barcelona i són els organitzadors d'aquest event, la meva filla i el seu company, que és el Juan Carlos, que és el director. I com que jo tinc aquí l'apartament i venen molt en aquesta platja, doncs ha estat una mica l'impuls per fer-ho en aquestes platges. Han vingut més de 1.200 persones que han vingut amb els familiars, amb els fills, han gaudit de les nostres platges, han gaudit dels nostres comerços, han gaudit del nostre restaurant, coincidia també que era la festa major, han disfrutat de les nostres cultures, ahir van estar, per exemple, els balls que van fer a Calafell, van fer el ball de Diables, el ball també de l'Esbar d'Ensaire. Tot això aquesta gent també ha vist com vivim la nostra cultura
i tot això representa pel nostre municipi un esforç que hem fet també des de la regidoria d'esports, des d'altres regidories també, la de Medi Ambient, un esforç important que s'ha vist compensat per aquesta afluència de gent. Perquè pensa que és un tipus d'esport que aquí no es coneix, llavors jo crec que el fet que hagis fet a Calafell, clar, ja és un lloc que la platja ja predisposa que la gent pugui practicar. Jo espero que a partir de que s'hagi fet aquest esdeveniment aquí, doncs pugui haver adeptes, es facin més clubs i gent que s'animi a practicar aquest esport, perquè realment és molt maco. Està tot el poble content de que hagin pogut tirar endavant aquests 4 dies on ha vingut moltes persones d'arreu d'Europa, joves, esportistes, amb famílies, s'han allotjat al municipi, per tant han participat de les festes, una gent que fa esport com a primera cosa i per tant doncs, una gent molt sana i molt correcta amb tot. No hi ha hagut gairebé cap dificultat, jo diria cap, i per tant doncs, això és el que diuen doncs, que perfecte, no? O sigui, i per altra banda, doncs, tot l'espai, vull dir que s'ha desenvolupat aquí a la platja, doncs estem encantats d'haver-ho pogut fer i realment ha estat uns 4 dies que esperem que l'any que ve repeteixin i a l'altre i a l'altre. I think everybody gave it their best. On the field, off the field, I saw great plays, I saw great spirit, and combine that with just an amazing weather. I think we all really enjoyed these 4 days in the sun, getting a suntan, playing hard, having fun, really enjoying the city of Calafell, with some great parties out there on the beach. Thank you, City of Calafell, for your hospitality. I really appreciate it. I could have never expected something that could go this smoothly. Out of the 1,200 players, there's been very few problems. You guys have done an amazing job, not only these last 4 days, but the last year. Thank you so much, guys. Give them the biggest hand of applause you've ever given.